Tuni date 2 August 2020 nin devotion ka chile lunghal na ta khat kahin nein hi che chu kahin sei ding a hi athupi chon ho in lunghal keima ho in hi pakai pathen ho khom na dinga kitung do kan hin in ikisa lai chon katha anom le jengin kasunga ki khom ding mihim te jong thanom ta in pan ala un sa do kahitan phat som khat set pi kasunga mihim ten asim pa ahu hing pa pakai pathen wa choi la le thu hing chu je zun asa un keima jong katha anom le jengin mihim ten ijut nam un isuthing un ka hoi che in hin la tun keima ho in hi kalung ahel he jeng tai kasunga wa choi la akisatapon hu hing thu hing zong akisei tapon tauna ogin zong athip tan ahile ke hi kachang se a ipia pangding kahitam wo mihim pathian sim sate keima ho in hi kagu kewa nei sa o kalung ahelin kathom hawal tai kakim kavela hampa akhultan kazet kaveya a ap tha gamtan to na ho jong vut apung gamtan pulpinin jong mihim ho hoya umu hitam atin kasunga pulpit table bench tholom bom hon jong mihim te ahol mo gamtai ole keima ho in hi iti chan hitia hi hongge go a ka ding hitam ase nu lingza maranatha